Kapanyawsan ka rin kakasal. Mr. Irvin Kentor Unay Canlas, amanok nangan sepong Bulawan, Porac, Pampanga. Anak deri Robert Capil Canlas and Raquel Cese Unay. Ang makatalagang kasal kang Miss Diana Jean Yumul Laksamana at taga Anunas, Angeles City, Pampanga. Anak deri Danny Enriquez Laksamana at Josefina Pineda Yumul, makasadyang kasal king August 15, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Poblacion, Porac, Pampanga. Mr. Berlin Manyalak Ginto, amanok nangan king Mauli, Pulong Maslego, Agua, Pampanga. Anak deri Elmer Malyari Ginto at Mila Sunga Manyalak. Ang makatalagang kasal kang Miss Mary G. Miranda Rason at taga Sagin City of San Fernando, Pampanga. Anak deri Jesus Narciso Rason at Maritona Garcia Miranda. Makasadyang kasal king September 5, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Poblacion, Porac, Pampanga. Noon sakali pong ating kayong balong maging sambagal king kasal darening mesambitla, malyari pong agad tamong payabot king kakatamong pura paroko o king opisina ning kakatamong parokya, dakal pong salamat. Pasibayo po, maya payabak kay kayo ang kapatid kang Kristo. Pagmasusyan tayo po kaniting banal Eucharistia, ing kalabing-anam ng Domingo ning karaniwan a panahon. At yabiatala ng tensiones. Para king kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Manding and Susan Bitog family, Carmelita Tuason and family, Mel Carlos and family, Couples for Christ, Marina Camaya, Catalino David, Irene Angeles and family, Irma and Glenda Miguel and family, at para king kebayita ng Brother Marino Valencia, king kayang 72nd birthday, at para king malalagwang kapaldana ng Bienvenido Manansala, at para king makapasubaling kapag nasanang ani dungka, Huber Patrick Vergara, Mr. and Mrs. Salando and Lisa Libo, at para karing kaladwa, Feliciano Filomena, Leonida, Nelia, Cynthia, Reverend Monsignor Felicito Sison, Reynado, Reverend Father Fernando David, Diosdado Aguilos, Ricardo Camaya Jr., Crescencio Ertrudes, Ricardo Amador, and Sol Purgatory, Venancio Delfin, Alan Calma, Maricel Daus.
Victor Carlos Maureen Clayland, Eleuterio Juanita Renato, Bienvenido Tuason, Juanita Renato Eleuterio, Francisco Yumol Santos, Olivette Carlos, Jose N. Avelina Lusong, Rosita Ocampo, Jesus Conchita Donatila, Mer Pascuanson, Agnes Dizon, Shirley Marquez, Alan Calma, Frank Aison, Melvin Cabrera, Romeo Ofelia Delfin, Gerald Delfin, Nilda Canlas Asis, Juanito Asis, Riverando Asis, Reynaldo Cayanan, Rogelio Lebo, Cristel Lebo, Do Rivera, Leeward Claret, Angeline Claret, Marilo David, Vincent Kensi Tolentino, Toriana Bienvenido Katindig, Niña Angelica Angelina Florentino Roque, Vicente Ramon Ading Hipolita Aniceto, Severino Enchodora Manansala. Kapasalamatan na pong Jerry and Mirna Mercado and family. At kapasalamatan na naman pong Loida Pineda Buwan. Takata po, tatayin dalit.
King lagyo ng ipa, ang ng anak, ang ng Espiritu Santo. Amen. King ginuman tabi kaya kayo. At kaya kante mo rin. Adwanta mo king ginuing patawaran na katamu. Huling ita ginamit ding pamikatago na binya kaya katamu bang maging mayap at gawang mayap. Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. King Diyos sa mayupayang tutu paklulwa na katamu, king pangapatawa na ring kasalanan tamo. Idala na katamu, king biya alananga. Amen. Mapamakalulu at mapibabatang Diyos, pabustan meng sunlag in kaya kangaldo karing marawak at karing mangaya patao, at ipagkalubing kaya kanguran karing darapat mayap at karing darapat marawak. Salamat king kaya kang kapibabatan at tiwala. Ibayo mo ring puso mi, pagkalubon mo kayong panahon dagul at mamunga, ang tingalagad ng Yesus sa anak mo. At payabot mo kaya kami ing atanggap miyang balang metong king kaya kangalang kupas sa lugod at tiwala. Dapan mo king antikamiti ing paralan daguling kayarian mo busal mi. Adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libruning kabyasnan. Alang aliwang Diyos, subali kera, ang makimasabal king sabla-sabla, anong kenusukat mo pang patunayan king kapilanman, e kapasinalang minatul, mitmong katuliran. King kerang sikanan ning sibul ning hustisya, ing ko kayo payan mo babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos karelangan. Pakilala mo ing kaya kasikanan nung tutulan da ing upaya mong miral, at papakit mo ing kabulangan ding makibalo king upaya mong yan. Dapat agyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ing kerang atol, ing kerang pamamahala ing magdalang kahigpitan, uling burian mo, tamingin ang atyo kerang ing kerang kayupayan. At ing antikareting kararaptan, irume ing kekang balayan, ing sukat lang pakit gana ka ring makatuliran. At kekang anak dirinan mong maragul akapaninayan, babiya kang dalan king kapanisyan, para ka ring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Ginoo, maalam ka at mapamatawad. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pablasang malam ka at mapamatawad, o Ginoo. Karing sablang mamauske ka, mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko kaya ka sana pakiramdaman, ingka akong dalong kaya ka sanang tingiran.
Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ding bansang kaya kang lelangan, kaya ka lumapit la, bansamba at munya kapurian, kaya kang lagyo. Mayupaya ka at darapat bagi ang makapagmulala, bukod mong ikaing Diyos at lanang aliwa ko. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Dapat ika, o Ginoo, Diyos kang mapalunos, at ing lugod mo alang kapara, mapibabata ka at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo ko sa at lunusan, kening kang talasuyo, ipagkalub mo ing sikanan. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo Caringtaurum. Kapatid, daratang yo ing espiritu, pansaw pa nakatamo, uling taot may na. Uling enataman balo nung makananutang manalangin. Dapot ing espiritu ya mismo ing magparalampu arapaning Diyos para kiyakatam. Hingdalo nga eraman apasyag ding amano ning tao. Ing Diyos ang manakit ang gana king kabusalan ning puso ning tao. Balo na ingat siyo king pinubluba ning espiritu. Uling ing espiritu, yaing magparalampu king arapan ning Diyos alang-alang king kayang balen at agpang king kaburyano. Ing amano ning Ginoo. Salamat, king Diyos. Parangalan tayo po ngayon ni Maya Pabalita. Awsan da kayong kakaluguran, nga naning Ginoo. Ulingin sa blandimdam ko ang iba ko, pepabalo ko kay kayo. Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, Timorin, Pamamasa king mayap abalita agpang pang Mateo. sa ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, selita niya na mga Isus karing tao ing metong pang talimhaga. Ing kayaning Diyos kawangis na ning metong nga taong sinalbag maya pabiniking kayang asikan. Minsan nabengi kapang matutod laring sabla, di natangyay kasalang na, at sinalbag yung bining marokad ko't busaling trigo at saka yameko. Inyang tinubot memo ngayong trigo, litaw mo naman ning marokad ikot. Inyari nga lipaning menasik, linapit la kaya, ngara. E puwari maya pabining silbag yung Ginoo, makananong mi kasamot dikot marok. May kiba siya. De patana yan ning metong kong kasalang. Kitang daring kaya ngalipan, buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo nga nang may kibat. Magkangking pamamutputyo pati trego tuki. Paboray niyong parehong tumubo ang gaking panauning papalot. Potang oras na ning palutan, sabihin niyo karing talapamalot. Tipunan niyong mumuning dikot at sakayo tasan at tulukan, at tipunan niyo king kakong kamalig ing trigo. Mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo.
Maya pa, bakpo kaya kayo man. Hello? Pakisabi po king kasiping yung sopan ka ng Diyos. God helps. Putang pisabihin tayong Diyos, makatiman tamo siyempre. Before I became a parish priest, yung resume ko as a parish priest, manipis siya pa eh. Kasi I was trained in the seminary not to be a parish priest, but to be into a special ministry, and more often than not, that is education. So, professor ko po, tinuro ko Ateneo, King Seminaryo, Motherhood Council, Angeles University Foundation, kareng medical students, University of the Assumption, tinuro ko naman, and into a lot of schools and places. Balo ko ngayon kabang magmisa tamo, dapat kaya kayo yung teachers o kaya dating teachers sa tin pa sigurong principal. But in my resume as an educator, ala ko pong binagsak. Walang bumagsak sa mga estudyante ko. May mga nakakagulat na galingan-galing sa ibang mga bata. May nakakaubos na pasensya sa kakulangan ng galing sa ibang bata. Pero at the end of the day, hindi po ako nagbagsak. Kasi naniniwala ako, wala namang taong bobo. May taong nagpapakabobo, pero walang taong tanga, bobo. Kung kaya, halimbawa talagang pag nahihirapan sila sa mga grades nila, binibigyan ko sila ng mga special requirements. But I never fail students. Because I know there is always something in them that is worth saving. At yan po ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. There is the yin-yang, ang pag-aaway ng mabuti at masama sa tao. The wheat and the weeds. Parehong tumutubo yan sa atin. At sa paglalakbay sa buhay, ang inaasahan ay ang tagumpay ng trigo at hindi ng mga damo. Kapag nagbibiruan tayo, sinasabi natin, masamang damo, mahirap mamatay. Siguro yun nanggagaling yung paniniwala natin na kapag medyo may kalokohan ka, magtatagal ka sa mundo. Ito ay marahil sa Ebanghelyo ngayon na sinabi ng Diyos na hinihintay niya ang pagbabago ng tao bago niya ito bunutin. But then if we dwell and look into it, hindi ba konsentidor ang Panginoon? Ako bilang teacher, hindi ba ako konsentidor? Kasi di ba, nung nag-aaral tayo yung mga teacher na hindi nagbabagsak, kung minsan we take them for granted. Hindi ba parang konsentidor ang Panginoon? Nakikita ninyo na may kalokohan ito, may kalokohan ka. Bakit pinapabayaan niyang tumubo at lumabong ang iyong buhay? For other people, they call it permissiveness. But in the wisdom of God, we call it
leniency. We call it mercy. We call it hope. We call it believing that tomorrow we will see. Napaka-judgmental ng mundo natin ngayon. Isang tingin lang, hindi ka mag-iisip, may lalabas ng pag-uhus sa pagkatao ng isang tao. I remember, ako pari na po nung nasa dila-dila ako, ordinary day, maybe it was Friday, Wednesday, I'm not sure anymore. Nagmimisa kami. Ako, konti lang nagsisimba, 15. And there is this gentle woman, kilalang kilala sa Dila-Dila Santa Rita, si Ate Bebot, Perlita Dizon. Habang nag-homily ako, hawak-hawak niya ang cellphone niya at pinipindot-pindot niya. Okay, tanungin ko kayo. Kung sinesermonan ninyo ang anak ninyo, o tinuturuan, pinapaalalahanan, tapos habang kinakausap mo may binubuting-ting sa cellphone niya, how will you feel? Di ba hindi nakikinig? Di ba parang nambabastos? And so namumula na yung mukha ko kasi nasa harapan ko siya, pindot na siya ng pindot sa cellphone niya. Sabi ko, mabait naman ang taong to Bakit ginagawa niya to? Pinipigil ko ng sarili ko. Until eventually nanaig ang benefit of the doubt. Sabi ko, bahala na si Batman, but I'll end and continue delivering my homily. And then time passes by. Minsan magkasama kami sa isa sasakyan, nagkukwentuhan, tapos, among alam mo, pinakapaborito kong homily, teka, tignan ko. Ito nung March 19, Pista ni St. Joseph, ito, noon pala, habang nag-homily ako, sinisave niya, tinatype niya, sinusulat niya, yung homily na dinideliver ko. Hindi siya nakikinig, pero he's so drawn into it that she has to note it through her phone. Ngayon nga naman ang notebook natin, ang cellphone, ang ballpen natin, ang mga daliri natin. That's a very simple predicament. From the outside, you could easily judge that person as somebody who is unabashedly shameless as she goes to the church. But then, the truth of the matter is, he's the best listener in the group of you people gathered in the Mass. Kung makapaghusga tayo madalas wagas, kasama na po ako, without us knowing that people are complicated people. Dati sa Facebook status, may ilalagay ka, it's complicated. Hindi ganun kadali. Hindi black and white ang buhay. It is varying shades of gray. Oh! Speaking of which, yung kaklase ko, nahulihan siya na nag-cheat sa exam. Seminaryo, nagpapari, nag-cheat, no? Yun nga sinasabi ko sa inyo, the weeds and the wheat in us. And so, pinatawag yung mga parents, pinatawag yung mga professor, mga formator, dahil kaibigan ko, sinama niya ako. Bibigyan siya ng verdict kung hindi na siya pwedeng maging pare at palalayasin siya sa seminaryo. And so,
binuksan yung kaso niya, meron siyang kodiko, nag-cheat sa exam, nahuli ng prof, etc., etc. So, binasahan yung policy, binasahan kung ano ang dapat na punishment, at ang dapat sa kanya ay expulsion. Mag-graduate na kami ng college, expulsion. Tapos sa the middle of it, hindi naman sa nagmamagaling ako, bigla akong nagsalita at tumayo. Sabi ko, sa mga teachers po namin, sinasabi ninyo na nag-cheat itong kaklase ko. Pero papaano naman po pag pumapasok kayo sa classroom namin na hindi kayo prepared, na hindi kayo naghanda, na wala naman kayong ituturo. Kaya ang gagawin ninyo, pababasa nyo sa amin ng libro. Ang gagawin ninyo, bibigyan nyo kami ng exam. Ang gagawin ninyo, bigla na lang magkakaroon ng oral examination. Hindi po ba cheating din yun? Yung papasok kayo na hindi naman handa at kakainin ang oras? Buti na lang hindi ako kinik out. But they got the point. Kasi walang kumibo sa kanila. Walang nagdepensa. Mga prof namin yan. And almost all of them were priests. And my classmate, ginawa akong dependent, was eventually to graduate college. Nung sinuggest ko na imbis na basta lang natin tignan ang nangyari, there might be another story. There might be another perspective. There might be another way at looking at it. It is not 1 plus 1 equals 2. Because even the mystery of Trinity is 1 plus 1 plus 1 equals 1. And so we can go on and on and on. The thing about the leniency of God is that He invites us not to make judgment a present tense. And that as Pope Francis had universally declared, who am I to judge? I am no God. I do not know everything that is going on with the person. Because you see, as we look into what we call a sinner, he can or she can look into our eyes and say, don't judge me. You could be me in another life, in another situation. And that is the reason why we are here. Welcome in the church. Alam niyo nung nabubuhay si Jesus, mga mix na tao ang pinakisamahan niya. Mga nagpuputa, mga tax collectors, mga magnanakaw, mga politiko, mga ordinaryong tao, mga malalaking tao, sinner or saint in the eyes of the limited horizon of the vision of man. He entertained them all. Because as there are weeds and wheat within us, it is the hope of God. Then when it comes to say, this is it, pansit, it is the wheat that in us that has grown. And such is the beauty of God's way of dealing with us. Tandaan ninyo, yung mga alagad na pinili niya, may kanya-kanyang topak, di ba? They're not perfect. But then, they were called. Remember, Jesus at the age of 33, He was pulled out and declared a weed of society and died, crucified on the cross. They judged Him to be evil when everything about Him
is God. Kaya kung ganito pala, okay lang. Kasi, biruin mo, kahit pala ganito ka, welcome ka kay God, di tuloy ang ligaya. Napaka-permissive naman ni Lord. So, kung uuwi ako ng madaling araw sa bahay, papapasukin pa rin ako ng tatay ko. Kung hindi ko ipambabayad ang tuition fee ko, papapag-aralin pa rin ako ng nanay ko. Kung mabuntis ako, at pagkatapos magpa-abort, sabihin sa akin ni God, may chance ka pa, okay lang. So sige, tuloy ang ligaya. Teka po, there is tomorrow. But tomorrow will be today in God's time. Ako naman po sabi nga pong Ginoo ko, nung nga pong Ginoo mamagsak. Well, payari ka rin Kasi po tayo ka, ibagsak me ing sarili mo. And you cannot anymore argue to God that with that kind of leniency that you abuse, God is the root cause of it. It is your exploitation on the mercy and love of God. Naalala ko, nasa bahay ako ng kaibigan ko. Yung anak nila hindi pala naka-enroll. Pumapasok sa school, humihingi ng baon. Hindi naman pala enroll. Alam na mga parents siya, graduate na siya. And they were so excited about it. Yung nanay, bumili na ng damit, isusuot niya sa graduation ng anak niya. Until they found out, hindi naman siya nagbayad ng tuition fee. At naglalakwat siya lang, hindi nag-aaral. So sa galit ng tatay, sabi niya, napakawalang hiya mo. Ikaw magpapatay sa amin. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kaya. Tapos sabi ng nanay, Pa, maghunos dili ka. Anong maghunos dili? Walang hiya, batang yan. Lumayas ka! Pinagtutulakan niya yung anak niya palabas, lumayas ka! Sabi ng nanay, teka! Bahay ko rin ito! May share ako sa bahay na to bilang asawa mo. Ako ayaw ko siyang palayasin. At pag pinalayas mo ako, pag pinalayas mo siya, kaming dalawa ang lalayas sa bahay na to. Alam niyo, that is godly. Pag may pinalayas ka, baka ang Diyos ang pinapalayas mo. Who knows, as the sinner may tell you, don't judge me. You could be me in another life, in another story, in another perspective, in another situation. Kaya ang baunin ninyong salita, before we make judgments, maghunos dili. And leave tomorrow that we will see in the hand of the only and real judge, the God Almighty. Talakanta mo po. Sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayan toto, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Tengaglik ngo payaning banalay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina saya lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananin Diyos, ibang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum karing mabi ampong may nga mate,
sasalpantayak king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis na makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasulirang meding mete, at king bie alanganga. Amen. Maralas tang panyibukan ng muwa ng Diyos, dapat mabagal yang mimwa at malagwang mamatawad. Aduan ta kaya minsan pa'y ngitubod ning kayang espiritu ning pamamatawad, at pamakipagkasundo ka ring sablang tao. Nga tamang manalangin, Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mi. Itamongan po, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring pamuntok ning banal na kapulungan at sablang bininyagan. Ipaglualo na katamo sana ning Diyos, king kabanalan, ampon ang tabayanan, king pamanayid karing kapara, papunta king pamagbaliklog. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. para ka ring sablang susuyo king gobyerno, gunyat lasanang daralan ing katuliran, belwan at kapagpakumbaban, kabang susulong da ing katutuan, pamisan metong at pamagobra, para king pante-pante panlalawe, ampon malasakit, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring makaramdam lumbe, kabalisan, o mabayat a pagdalanan. Pasigla na lasana, ning banal na espiritu, ang pondinan, kapanayan at sikanan, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para ka ring sablang mayango na biye. Matanggap lasana, king kapayapan ang pontula ning kayarian ng Diyos, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. karempong pangadita mo ya betala, the Joy and Randy Reyes who are celebrating their 30th wedding anniversary. Medalla Gutierrez, Florida Timbol, Doctors Eder and Angel Dizon, Teng Calajao, Eloy and Bebot Dizon, Ryan and Melanie Peña, Lito and Anita Urbano, Melita Espino, Romel and Ann Musni, Senator Lito and Marisa Lapid, Peter Nepomuceno, Mayor Jing BM Jen and Mayor Lenny Capil, Vice Governor Dennis and Madam Yoli Pineda, Lucy Miranda and Isa Sweets, Adi Anishete, Wilma Fernandez, Daga Morales, Alvin and Rosario Sunga, Hengsler, Lana and Gar Manalo, Lynn and J.R. Santos, Bonnie and Sita Tuazon, Rommel and Let Tadike, Albert and Dolores Abinsay, Cynthia Dizon Pizarro, Rowan Musni, Imelda Gutierrez, Marivic Gopez, Karina Sunga Balingit, Grace and Mehmet Pascual. We also pray for the intention of Girly Liscano Castro. Also for the intentions of Milagros Bautista and Among Reynel Tolentino. We pray for the souls of Maureen Castro, Fernando, Among for David, Among Alan Sikat, Ron Dizon, Among Marlon Cunanan, Mochart Panlaki, Zach Karen, June Pascual, and Terry. We pray to the Lord. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin niyo. Akakit mo, Ginoo, ang gaking kabubusalan din kekeng puso. Balong mo nung nuwan ti lalaban, ingke kaming katasan, paginakit at kailan kapanupayan, ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod me kaya kaming kakang espiritu ng lugod, bang makapamatawad kayong makabuklat at pinugduban, at apasulungan ming tunay kapayapan Kristiyano. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Lalakad tapo. Manalangin, baling kakatamong dawon, matanggap yara paning Diyos, mayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoy tindaon karinggamat mo, kingi kapuri kaligay ning kayang lagyo, kingi katami kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, mapamakalulong ipa, inganak mong Yesus, agkatana keng muntaking kayang dulang digmay na, kambering masikan, ding matas kambeda ring mapakumbaba. Kapamilataning pamakitabno kaya, ding may nami pasikan ng lasana, ading mayap lalong may pakayap, at itamongan maging mamutamot mapamatawad. Antimunong makanano pang mapibabata kaya kami, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginumanatili ya kaya kayo. At kaya kante mo rin. Yat na yun ring puso yun. Makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayo, ing Ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Karapat dapat matulid, ing pasalamatan na kang parati inuman karnib pa, Diyos king alananga, lubos mayupaya. At kaya ing kaya kaming biye, pangimot at pangataw. King pamibiyabiyay mi aldo, daranasan mi ing kaya kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binyanan ing kaya kang anak, ing Espiritu Santo. Kambering sa blangkoro ring anghel, karin banwa, daralit mi ing kaya kang ligaya. Makyabe lang to kanang babiya kapuryang kaya ka, ngaming kakanta. Mitnuing banwa, mitnuing yatu, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, kingka katas-katasan. Hosana, Hosana, kingka katas-katasan. Manwanya'y daratang, ilagyuing Gino. Manwanya'y daratang, ilagyuing Gino. Hosana, Hosana, hingkatas kataasan. Hosana, Hosana, hingkatas kataasan. Hingkatas kataasan.
Tunay kaping banal, ipai kayong panibataning sablang kabanalan. Uli na nita, pagparalam po mi, pabanalan mo sa retingayang king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan, daya ng ginuming Yeso Kristo. Baya may dawon ko sang loob, king pamayla sa kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya kaya piraso ne, binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, kananye, itiya yung kanakong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at alanggang tipan. Mibubu para kaya kayo, para karing sablang tao, bang kanita may patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kakatamong kasalpantayanan. Gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Darawon mi akeka tinapi ning biye kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ing pepalyarian mo kaming talakad arapan mo bang sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo kingi kaming sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may idpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bang miganap yaking lugod, kambe ng Leon 14, ingke kaming Santo Papa, Florentino, ingke kaming Obispo, Pasiano, Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mo rin kapatid ming pepaynawa na, mananayang subling miye, reng mayango na biye, lalong-lalo na po ring kaladwa king purgatorio. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kaming karapat dapat magkamit king Bielananga. Kaya ba ng Maria, imbirhenin duning Diyos, ring apostol, yapong tali, isang takatalinan ng Alejandria, ading sablang santo, tinupad king malmong kaburyan king kakabaning panahon, puryanda ka, paligayanda ka, manggaman king Alananga. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banale espiritu, pupuryenda ka parangalan manggaman king Alananga. Ngayon po king kakatamong mapamatawad ay pa mausta mo king amanong tiro na kakatamo ning Ginoo. Ikaw
Kapos mo kami ginuking sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mananaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. Ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kaya mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, nung nalawin mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. Pamayapan may bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginumanatili, sana kapilanman kaya kayo. At kaya kante mo rin. Bayo tayo po biyayang kapayapan kay balang metong. Bangi ako may kasala. Sigurado, kaya rin ng misa ating magsalita kanyan. Puting parimi, ng ama namin dulok-luk ya. Gusto ita? Ama namin makatalakad kengan niya, makalukluk ya. Pariya. Pero, may pakliya po kasing bitis po. So, putang sobra ko kaba makatalakad. Lalo na nung maka-leather shoes po, kikirot niya pong masakit. Kaya po, nung ating chance, iluklok ke, luluklok ke po. At ngayon po, himbalang metong, alang pamanusga, ibiyata mo yung kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga. Nyoing kordero ng Diyos, sing midalako king kasalanan ng yato. Mapalad la ring mayayaws king apunan na ning kordero. Gino, kung matampan tanggap kaya ka, dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Talakad tapo. Ginong Diyos, bubulalag mo yung kaya kang sikanan kapamilatan ng ganakamo karing mayna. Tinggap mi ng anak mong Yeso Kristo kaniting kapag masusyan Eucharistica. Kapman mo kami king upaya ng kayang Espiritu. Bangketa munyekeng sikanan imbis na kayatulan. Munya kausukan imbis na salangsang. Tanggap king metong at metong imbis na misakwil. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklok tamo po sagli. Atinta mo pong second collection para po king Filmation Collection para King Archdiocese. At antimurin po, ing kapasalamatan ka ring pamilya ng late Jose and Remedios Castro para king pamag-donate ka ring sound system ng chapel. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Kalupa na po ning dati, ako po agad mama ko, mag-bless kayong agwa bendita, panayon niyo po yung grasya. Yung ginumanatili ya kay kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo ng mayupayang apong ginu, yung ipa, anak, Espiritu Santo. Amen. Mayari na po yung kakatamong Santa Misa, pumeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Kabang mabieku, kuliah at sa